giti kia ugavana Meru githurano netwitite na umirite werune na kuoneka kutharikira bukatha atongeria nkabo mario gavana wa Meru Kawira Mwangaza Peter Munya na bunge akiaria rentede cia Mwambe Gembe South lentore ugite Kawira na aritiro gitine na batere gutie ugambi bwa koti na guchiebere gitine kiu kiri Munya augite na ari muntu wa ungumania bukatha ndiri ari minister wa urimi akimwira bubu Nontubore werune buru na kiri abunge na borotete akiuga ngugi yao ni gwitikirio buria bakwirwa untu abarungamana mwerekera jura bakona ni juju agirite rintu rinonekete kugwatwa mbaru na siasa nkabo baria ukarina bontere ukiri mwambura jama viko Dennis Mugendi na report hija Mithikari Nturi uria arari minister uri mithiguru ni akinyite kirine gia sukuru ya Mwamba Primary mathiko ne ja mwarimu munene wa sukuru ya Kirarai Primary tawe Kithuri uria arorairwo ni murimo wa cancer agambi baria baritie ario mwandiki munene wa kiama kia NOPEU kia mpuru wa buri tawe Franklin Karuti na bangi ni bathaithite akariba igembe barungame na umwe wao nawe ni Mithikari Nturi atwike ngavana wa Meru ni kenda athiria thina tayicieku bagetikiria ringi guteithwa njira ni Peter Gatira Munya kana ngavana uria akaririte giti na uti wa kuthithia Kawira Mwangaza twatanire twite safari imwe na ara twatirie kanini ni antu baile bathatu batubichirie batu tugethwana ciene acore betu no tuito twiroba support tukiwa batu tuli antu banyambene lakini antu bembe tobaringira kura 2013 tobaringira kura 2017 rira twaromerie mwembe kenda ngavana Meru baturuga bari o tu support ibyo byatumire twitathia ibyo byatumire tikia ngavana kiura lakini utionto na burinda ende ibareyire no to batari ku 2017 ibareyire daire go baio bakibaye wete kiangabana lakini kethera wota ari kure ne 2017 utarombe tikiangabana 2022 mwembe tomureta ngabana Meru owe othio lunkanjetia nyoki wata nyonto kiwa ngavana ni mama ende ibo batoretere thinere ko thineye so batwe turi kura cietu cia Meru yonthe turekera githatine kimwe turingire mithiko Nturi aumboteithia Meru na kurita Meru thinene era turi batwe kaukinya kala tuwa kalloiture kamuchetho meruka na babwe mami bakwa na atanochia na arochia barabara ya nikatugareka muchetho ngugu na mpempe yo mandi buti batwe tumenye ati tutena kanya kakurumwa ringi antu bembe bakira wabate thomi antu batwire nthi yo tutolele kala no turuma bakiwa tutithomi eitarira tweta yete ke angavana uindare mustare no mbere kampeni na Mithikari Nturi na muntu omwe araroma TV na araua kabo kwenda kuthana nietikia ngavana nara maiya yokia ya echachua ko muntu atolela chia atona tokari ochuru ko wantu beto ndendo bwera babu barabara ya na barabara inge ne arimo na antu beto barabara ya ne bathomi no mwanka to thithiara yeto wa civic education no mwanka to ritane antu beto muntu atemenyo akantaka nawo omwaka mauta potemea kuina cia muntu ne ontukwera bokwenda kwinwe kinya no akare obwinya etekeke angavana ketyoyo na marere itare etekeke angavana totinero irarere etekeke angavana tote ya kuthekwa na burie bokwemenya kuthekwa tikweta atia tikwendwa antu bautokinyangare muno. It is now or never. Bakari kana Munya kwithwa nowe abaretere thina cia mira iria iremete Mwanka Nandi antu bara batwekire thinene mira ibachogerere kibakiba kwenda ite biambi biangabana utiomba utwekira thinene kubwa mbeca ira cia nenkanero i president cia mwenge cia mira bilioni yele utumira na mwenge sako yeku unenkera chore baku batena inyamira batu tutikurea community ingi lakini ketha mbeca ciare cia mira cia batigwe wantu bambi
bamira so kethao wetere kweyana mbeca kiria acore baku bilioni yelora merie cionthe ende thairio wiyite kwa no kwendete kia ngavana mbere chokia bilioni yele cia mira ira wetere atia orire Lintu uria akathira mantu jegie thina iria cigukukirwa cia ugima kauntini ni jamwe jaria ja gutuma aromba giti kia ungavana. Na wai tuchwa thirikari rimwe tuchwa thirikari kenda tutumira thirikari kuthiria thina cietu, so orote kuelewa what we mean na uchwa thirikari kana power ya antu ya kuthiria thirikari yo control resources cia kuritira antu ni cio ngui. That is exactly what we mean onto ukiakwithia wina uwezo ikumarua ari uka county government Meru twina bilioni 15 twaseta assigned mbeca cia kuthithia MBCD na twa antu bangi batu support turatumba ku make sure cancer center ikwarirwa na vifaa vya early testing cia cancer for the first time na naibwiriwe establishwa inara cancer ingi na ntawitikia kuri untu kunge ndene county ya Meru cancer yiri urunkuruki ya Kasioi. Twenda kuona baraba in charge ya kwariria mantu ya te utura bakiwa round utiwa utwira ni wikacia ng'ombe mwe kana wokoleana ibandre serious issues nonto baina mbeca sio sort out problems ila sina wananchi. System yetu ya health system na specifically county yetu is collapsed, ni awire ni athirire, and that's why borona mwanga over 16 days ukona mandaitari yaikuo notio maka na yet we have a government to it in government. Meru itwakamire ikulea na manto yonde ya Meru kaya kuami utio ntupo kuendelea ngaba na chioninga na ure Meru nwenka kuona CS wetu wana Linturi na kuromba katika yengi 2027 katomwe ikenda ateithia antu betu begembe na Meru yonde burekari atweberie thinererio. Nyumene mbutu iji ni arukirite abunge ni untu bokwagia murungamo antu mithikari nturia kuona kuregana na muswanda jura juiki tujo kuongera mianka ya wathani itwika mugwanja nontu nafasi irio ukapuuza wananchi urabakuwa tukuona instances hara yumbe bakarite robot bainyawa bakaua hao bakaua yi no yi ntakomea yes yakarire mbi akagututura rietari wano katiba yo twari bukulanga ndegirire kibake no ara mantu ara opposite Methodist no ndara problem na katiba de MP ndamwira no kibake twaria uru akiuchwa ngumu ndamwira hapana utongeria baku buthuki na tutamaka twamwira hapana da support William Ruto uri muyumbe utumbo kira no nturo kwandikite ni mwananchi ukaibwa bwa paibo anene baku utumba kwingwi president utibomba kuthithia na rero kuona mbunge ya watanira na executive no ntina ndirari raia kethira aburu kumbi kiafu kuthiria raia na wite tandene na executive na riuria kethirwa akari ni bakurejitha thina mutongeria ari na mianka 5 no mugwanja. Sheria ile upropose kuongeza tamu ya yumbe na maminister ya president na mangavana na ma MCA ile sheria mbaya no netebwiri witikirwa ko tafadhali no muntu akandictator watu rokarire miaka mugwanja kwa tu kantu ibakubororo ndene miaka 5 ukongera ya kinyamugwanja ukarwata miaka na katiba ebangite bureka rikenda mwananchi ena power kubuta muntu randekira within 5 years areti performance yewe onete bui so ndemethika public participation irendelee Senate ya ku extend term ya maofisi ya state officers to 7 oni kuwa no. Dennis Mugendi Weru Wikendi sukuru ni ya Mwamba primary wandi ni ya Kachio Igembe South County ya Meru.